Evo ga blink. Evo nova kriminalca što ne voli da ga snimamo. Sad ćemo ga staviti na Tubeju. Da vidu cure u Hrvatskoj što mali radi. Evo ga. Ja mislim kao ovo na YouTube-u vidu, A to si ti ja te snimim. Mislim, Bog te jeba. Pobrijat ćeš nas jebate, Isuse. A, dobra je baterija. Jeba vas, nebo. Ali tako držite uvijek u tome, ne? Vrak zna li onu kadru uopće. Izleti brzo. Sa koji prednost ima? Ima drugi na lageru.